Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube görücüler, Universal Bazar YouTube kanalımızdan hataluvchilari. Bugün Noqatda mal bazar kızıl жүрүп жатат. Hazır saat 6:30 boldu. Koy bazarda бүгүнкү bağları izleme bir yerde bilip vermemiz başlayıp. 20 olur. Ya ana koy tartqını. Şu жерде koy, ozlu koylardı көбүрөөк тарткандар кетпейин. Koylar tutar da koylar. Özüne. Gözüme çılağa koy. Assalomu alaykum. İşler yaxshi aka? Selam, yaxshi ulan Xudoga shukr. Sizmi? İşte otasın mı? Ha, Allohga shukr. Ozlu koylardı satılış qanchadan bo'ladi aka? Atılışı 13'ten de otam. 13'ten. Çok olsun. 13'ten aka. Gördünüzler mi? Bugün de olsa 20. Optum bağda var. Tandağına 20 adam var. 20'den kendi var. Tandağına 20 somdan. Anda ulan tayırıyla asırkı uçurda dikanlardan gelgen mallar koyacıklar dost olan. Ulan dikandan soraydı. Koyacıklar kaçtan kozdular? Aytыңчы bir. Başında dikan gelip öte katta bağına aydatlar. Çoğun bağına aydat. Ulan ağzı dikan alıp girdi. Kança dep biraz. Kilen jarmashkanda ele уже baştalat da bizde. Hazır ulan 20 dese gerek. Ulan koydu kanç dedi o? 20 dedi. 20 dedi. Aytdım 20 dedi. Kançaga vermeydi at kozlu koydu. 10 mu? 10 mu? Az mı az koşun? Yetarım ike. Ana balası bayağı emiden ike. Mana. Mana. Ha, bu qanday bo'lib qoldi shunda? Bu bayağı Rossiya bu boy o'sbek. Manchalik oldu da. Va, romanskilar emas? Ha, romanski. Qancha aka bu kammi? 15 yıl. 15 kam. Abna turpoqlar görürsüzler, bularni dag'i borib o'zuncha bodomallar tapqanda qo'shib qarz beramiz. Hop. Ko'ngizlarning bog'ingizlar ham qizlar. Qancha bermaydi aka? Nima? Qancha bermaydi? 6,5. 6,5 ming kishi bermaydi. Alma koy verile. Alma koy verile. Dehqonlardan qizib atgan joyda. Bunda bitta turayım da. 3 so'm koy vermediniz mi? Qancha? Qanchaga? 10 mingga mi? Ağızga 3 so'm koy. 9'a. Aziz, yeni geldin mi? Bu televizyon oturganda turadi. Ha. Açık. Qaysi bu? Qo'zli qo'ylar bu? Razı bolsam. Qanchadan? Irsbek aka. 11,5 ming bo'ldi to'xta. To'xta qana. Mana. Ha, buna sarı naqs ha? Mana. Ha, 11 so'm. 200 so'm koy verilsin mi? Mana aka, savdo arasa qizdat. 200 so'm qo'yib ber, 100 so'm qo'yib ber degan narsa qizdat. Tak, daha qayerda oldat? Oy bor bozor o'zi ertamen o'ta qiziydi ekan. Ha, ular shakandagi ketib qoldi. Tong otmay tartgan qiziq bo'ladi ekan, ha? Rasa qiz etgan ertamenen, ha? Ne, qana, qo'zli bu. Qancha dedingiz? Mazlum 2 qo'z 10 eko. Ha, qancha o? 25 ming. 25. Bunlar dangal. Mavol 18 ming. 18. Jetgan. Ertamen diqqonlar ham katta cho'ng mana aytayotgan, ha? 20 ming yana bo'ladi. 8 qo'ysinmi endi? Qozlar. Yaptiko erkek ekan. Mavol urg'ach ekan. 10 kamol. Oldingizmi? Qanchadan? Bu qo'y uranda bo'ta nima ham? 11 dan. 11'den bichon. 33 mingga. Bular qo'chqorlar ekan. Qo'chqorlar. 1 yoshga to'liq qoldi. Var. Ana Bo'ldi, ham qo'shilmay. Qaysiga? Qancha? 67 ga. 67. 6000. Bor beraka, bo'ldi aka, to'xtasa. Nima qizlardan bor bozorchi. Ertamenen. Qanday do'stim? Asli qizim ishlar yaxshi bo'ladi. Niye qarading? Niye chayqading? Chayqalayapsizmi? Vau, Qo'chqor bozoriga qanday o'tadi? Şu 16 bin canım. Şu 16 bin. Men sizga gaping. 12 ming kemi bor debdi. Yo'q, sodlashtirib. Qo'zlar qanchadan o?
16'ga vermedim abi. Ekön mü? 8'den. Жақсы бау болған екен, а? Екі тең еркек пе? Еркек. Жақсы бау болып тұр. Тартып алсын. Тартып та алсаң. Тарт. Кәдімгідей. Сауырлы öyle тартып қоялы. Так. Мынау қозылар солықтар ұқсатылар, а? Қаншадан болдыр? 14-інде кем бар. Ет бағытында екен, а? Сойышқа. Қаншадан беріп едің? 15-тен. Солық қойлар. Базар içinde ушул жерде қозылы қойлар өте көп кірген. Ассаламалейкум. İşler жақсы екен? Bir қора қойда кіріп қойсыз ғой? А? Қанша бір 60-70 жас шығау? 64 enesi var. Enesi. 56 balası var. 56 баласы бар. Общий 120 var. 125. Ого, бұлар өзінде мынау қашек қойлар, а? Же гиссар, ауган дегендер жоқ, а бұл жерде, а? 120 var. Қозылардың қанша еркек, қанша ұрғач ем? Hak bilmeyim bro. Erkekler yiyor. Бұл диқаншылық па? Gelgen de. Келген. Оптун бағада қанша мың дедіңдер ем? Барын басын шығардыңар да? Asın emi ene bala ortaça sredni 20'dan da. 20-дан. Тандағанға? Jo tandaşka mes. Оптун бағада. Кемі бар бұрақ, а? Кемі бар. Алды қанша әтіш, арқасы қанша әтішкен қойлар? Tişi ve. Ha. Aldı orta tiş, anan arkası iki tişler. Екі тіштен, а? Tiş 4 tiş 6 tişler. 4 тіш, 6 тіш көбіген. Неге? Қозылары егіздер ам бар, ақшат арасында? Tişleri var ha. Егіздер да бар екен. Эме постоянно ушу ишменен алексиңер да, туура? Соолук кой, эне бала койлор сатканга. Jo постоянно mes. Ушундай эсебетлер дыйканчылык экен да. Бүгүн алып келип сатсаңар. Jo жылда gelip турат да. Жылда ушундай, а? Анда телефон номер калтырып кой берели, кызыккандар үчүн, а? Айта бер. 507 менен 0507 менен 310 310 449. 449. Эсе ушул жерде 125 баш, 120 баш. 120 баш. 56 kozusu, 56 коз, 64 энеси менен козулуу койлор турат. Баасы тандаганга тандаган канчадан эми? Сүйлөшөбүз тандасаңар. Сүйлөшөбүз. Оптумасы 20'dan. Оптун баасы 20'дан. Кем болот? Бүгүн базар сатылып кетсин, эгер мүмкүн сатылбай калган болсо, дагы байланышып көрө бересиздер. Кайсы жерде жүргөн эми булар? Бишкектеби? Мына ушундай содаңарды берсин. Мынанда бир мүйүздүү кочкор турат. Кочкорбу мына? Аксага, кочкорбу? Канча дедиңиз эми буну? Канча дедиңиз? Pazar burası. 25. Kemi var mı? Eko 25. Eko 25 olsa gerek. Eko'nun kança dediniz? 60. Maneke. Ek tiş olsa gerek ha? Ercan narkısını bere kalın. Ek tiş olsa gerek. Ercan Balban koylardı alıp çıktı mı? Koçkorlar bu ce? Koy. Koylar, soğuluk koylar. Kaçtan gene bunlar? 20 minden. Kemi var mı? Suraçta mı? Bulut ya, suraçta. Monlage kançaga çıktı? Qarıyaga kançaga vermeydi at? 15.500. 15.500. Hayır, mayna. Kançaga vermeydi at aksakal? Babuşka koydu 11.200 kısan verir. Ha, 11.200. Koçkarım ken? Urgaçı Soğuluk. soğudu. Soğuluk var. Jaş toktoğan. Ekon 60 dep. Kançaga vermeydi at? 42 min.
21'den sırası da sırap koydu. Yo men akam bo'ladi. Pazar adamı da pazar adamı. Verin. Ya verin. Bizi çıkar vermedi ağabey. Qancha dedingiz qo'shilib qo'ydi? 15 mi ekan? Mana shu yerda juni qirqilgan bir jishar qo'y qo'chqorlar turadi. Bular tandaganga qanchadan ekan aka? Tandaganga qanchadan? İşte yaxshi? 18 dan beri. Bozor baho berdi tag'i? Bunlarni va 16300. 16300. Bugün biraz jöndüroq. O'tgan bozor o'ta baho kuchli bo'lgan, ha. Bugün biraz tushib ketibdi. Hop. Qo'chqor bozorda. Ular sizdanmi? Kimdan ekan, ha? Senanmi? Shularni da bilish kerak-la. Lekin qarshi yeysiz yo'q ekan. Ular qo'chqorlar baho oladi menimcha. Shular baho oldimi? Havalıda. Qanchadan? 60 mı? 60 mı baho berdi kimga? Siz ne qaramab turasiz? Qanchaga? 17 ga jetay deb qoldi 200 kam bo'ldi. Ali Qo'chqorda 17 ga urdim. Sizden keyinla gelip qoldi. Bozor berib. No, cho'ng qo'chqorlar tur. Yo, buni Gisarbi deymi, ha? No, Gisarbi. Egas. Egasini suratdan olib chiqarasiz. Qancha ekan? Bahosi 50 ming. Yo, berdingizmi? Qanchaga ketdi? 45 ga chiqdimi? Son qo'chqorlarning qatorindamiz. Qaysi baho oldi aka? Uchovi qanchaga chiqdi? Yo'q, qo'chqorlar tortiladi. Ha? 88 ming so'm. Nimaga chiqarib oldingizlar to'g'onlar? 30 mingga oz qolibdi, ha, jetishni. Qancha ekan qo'chqor? 50 ming. Qanchaga chiqdi? Qancha tish bu? 2 tish. Qo'chqor bozor. Xona qayerda qo'chqor? Voy. 30 ming kami bor. Xona qaysi baho oldi akalar? Nova. Qanchaga chiqdi? 91. Koya bugün 1 metre oldu öteki oğlum. Yo, siz de albaylar. Qancha bosh baho oldi bu yerda? 4 bosh. 91 ming, 4 bosh qo'chqor. 91 ming. Bence parayın. Hacam olsam. Yoksuz hop Hop. Qo'y bozorda aralab tutdik to'g'onlar. Bu safar eskiler ko'rinmay qoldi, yaxshi. Ular cho'ng qo'chqor bilan bitirib o'tganmiz. Qanchadan ekan qo'chqorlar? 25 mingdan kam bor ekan. Bugungi chiqarish shu bilan so'ngina chiqdi. Keyingi chiqarishlarga mana bu uy bozor tartib beramiz. Bularni tatib koyunç.